ngada dele thamal lola ani ta dringi nyendung di khari ko lagina na drink search nga re ani ta drink azoni ta ngo thuba stuen ba ju ge ni khila thuba stui ani ta anda ani thuba di jibba tanga ri ani thamal lo mi ni siro na ni ara ani gyaga ton mi gide di shen khana na ani nga audience kashi gyaga nge thongmo ni de ye. So my friends, hi, how are you? Good morning. अनि आज है पूर्णमासी तो इसलिए आज पूर्णमासी में हम अच्छे काम करते हैं लाइक वर्च्यू काइंड ऑफ थिंग्स. तो आज हमने देना है थुप्पा मीट का थुप्पा है वो हम कुत्ते को फिर दे रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से छलांग मार रहे हैं. ओके तो देखिए सामान इस तरह Don't forget to subscribe my channel, like and share. Samalo mutini like and share ani support rona ani channel la subscribe che thimba majero na.